Poštovanje, dragi naši. Moje ime je Marija Lošić ispred kompanije New Life Turkey i dobrodošli na našu stranicu New Life Srbija. Za danas smo vam pripremili jedan stan 1+1 u Kestelu. Na samo nekih 50 do 100 metara od same plaže. U pitanju je stan od 55 metara kvadratnih koji se nalazi na 4. spratu. Sama zgrada je negde godinu do 2 godine starija. Što se tiče njenih sadržaja, ona, kao što smo i navikli, ima bazen, mada moram da priznam da okolina i nije još potpuno završena, tako da se nadam da će uskoro sve biti lepo sređeno. Ono što je, možemo reći, mala manica je to što trenutno oko nje ima novih zgrada koje su tek u izgradnji, pa u ovom momentu to možda ne deluje baš tako lepo na oko, ali verujem za godinu i po kada se svi ti kompleksi završe, to će biti jedno lepo malo mestašce. Pa da počnemo. Ovo je jedan tipičan stan naše današnje nove gradnje u kojeg se ulazi direktno sa ulaznih vrata u dnevnu sobu. Mi sa ulaznih vrata gde se ja upravo nalazim imamo kao neko neki mali vizuelni prostor za hodnik, ali to je sve generalno sastavljeno. Sa leve strane imamo cipelarnik, a sa desne strane odmah do samih ulaznih vrata ide jedna duža kuhinja što se tiče samog apartmana 1+1. Podovi su od keramike u celom stanu, a sa leve strane odmah do cipelarnika imamo toalet. Ono što ovako mogu da pohvalim za toalet, da je on nešto, u stvari ne mogu reći veći, ali prostranije za ovu kvadraturu i za ovaj tip stana 1+1, i ono što su oni lepo napravili, stavili su manji tip lavaboa i ostalih elemenata, tako da su mu dali na veličini. Naravno, u kupatilu nam nedostaje, ako mene pitate, jedno lepše ogledalo, recimo, ali to je jedna mala sitnica. Odmah do kupatila imamo spavaću sobu. Spavaća soba je standardne veličine za 1+1 apartman. U njemu imamo apsolutno sve što treba da postoji. Jedan garderober koji potpuno odgovara ovom kapacitetu stana. Zatim imamo jedan standardan ležaj za spavanje, imamo 2 noćna ormarića i ovdje imamo jednu komodicu sa ogledalom. Prozor ove zgrade gleda direktno na novu zgradu koja se upravo pravi, o čemu sam vam pričala, ali kažem vam, za jednu godinu i po dana kada se sve to završi, verujte mi da će da izgleda mnogo, mnogo lepše. Dnevni boravak je potpuno spojen sa kuhinjom. Kuhinja je do ulaznih vrata sa desne strane i imamo jedno ovako, pa mogu reći, veću kuhinju ako gledamo celokupan stan što se tiče kvadrature i samog prostora unutra. Imamo granit ploču kao radnu površinu, zatim u kupatilu nam je mesto za veš mašinu, zatim pored nje imamo i mašinu za suđe, tu imamo naravno do njih rednu i ploču na gas, iznad njih imamo aspirator. Radni delovi su potpuno standardni, tako da je to jedna standardan tip kuhinje potpuno. I ono što je lepo je što je ovdje ovako malo odvojen frižider sa lednom komorom sa ove strane. Onaj deo koji se meni jako sviđa je to što u dnevnom boravku imamo sa obe strane velike galerijske prozore koji nam daju onako vizualno je mnogo prostranija i otvorenija ovaj dnevni boravak sa kuhinjom. Zatim imamo jedan sto za ručavanje za 4 osobe koji nas vizualno deli od kuhinje i samog dnevnog boravka, a sam dnevni boravak u sebi ima jedan lep trosed koji također može da bude jedno dodatno mesto za spavanje. Zatim imamo 2 foteljice, klasični stočići, naravno mala komodica sa televizorom, obe sobe imaju klima uređaje i tu je još dodatno nekih malih detalja. Naravno, što se tiče plafona, oni su standardne veličine ovdje kod nas u Turskoj, imaju skrivena svetla, jedino nam, na primjer, nedostaju lusteri za one koje vole da imaju lustere, i iz dnevnog boravka izlazimo na terasu. Terasa je, mogu vam reći, onako prostrana za ovaj tip stana. Ono što je naravno mana ove terase je zato što su nam trenutno ove 2 konstrukcije ispred nas i koje su u izgradnji, ali naravno to će jednog dana da budu lepe zgrade i nisu toliko blizu, što je isto jako lepo. Odmah ovdje
naspram nas se nalazi Ataturk ulica, a sa ove na nekih, evo samo kada se pređe glavna ulica, se nalazi more. Tako da ste, kao što smo već rekli, na nekih 50 do 100 metara od samog mora. Kompleks se inače nalazi na tihom mestu, a opet je u centru dešavanja što se tiče Kestela. Da ponovimo još jednom, znači lokacija je Kestel, nalazimo se u apartmanu 1+1 na 4. spratu. On od svojih sadržaja ima bazen i mislim da je to, mada se još uvijek sređuje njegova okolina. Zgrada je poprilično nova, sam stan ima 55 metara kvadratnih, dnevni boravak sa kuhinjom, spavaća soba, kupatilo. Sam namještaj je nov i jako lepo očuvano, ono što nije potpuno novo, ali toga mislim da je samo 1 do 2 stvari. I ono što je najbitnije, ovdje je cena. Cena ovog apartmana je 122.000 evra. Ukoliko ste zainteresovani za ovako jednu priliku, molim vas, pozovite nas, kontaktirajte nas, a mi vam šaljemo jedan srdačan i vedar pozdrav ispred celog tima New Life Turkey, iz Pretable i divne Alanje. Do sljedećeg videa. Prijetno!